Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe nshuti bakunzi ba Bingwa News TV aho muherereye hose. Uyu munsi turi tariki 5 ukwezi n'ukwa gatanu umwaka n'2024. Ngendi Patrick Maisha ndaza kuba ndi kumwe na mugenzi wanjye Magarambe Theodore ku murongo wa telefone ndetse na mugenzi wacu Gilles. Ari nako mu twihanganira ku munsi w'ejo ntabwo twakoze ariko twari twabibabwiye ejo twari mu birori by'umuryango byo kwizihiza imyaka 10 famiye yacu ikoze ubukwe. Murumva rero ntabwo byari kutworohera gukoramo n'inkuru kuko amasaha yari yagiye, twari twananiwe, twakiraga abashitsi. Icyo usabwa rero no gukora subscribe, ugakora share, ugakora na like kugira ngo ujye wakira ibiganiro byacu bya buri munsi. Reka dutangire amakuru yacu. Reka dutangirire mu mujyi wa Goma. Umujyi wa Goma ibintu bikomeje kuba bibi nyuma ya bombe iherutse kugwa hariya ku Mugunga. Amahanga yavuze Goma, guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru Peter Chirimwami aravuga, n'abandi benshi bagiye bavuga kuri kiriya gitero. Gusa abaturage bo bakomeje kuvuga yuko ari bombe yatewe n'abarwanyi ba FARDC mu gihe bari bahanganye n'abarwanyi ba M23. Icyo usabwa no gukora subscribe, ugakora share, ugakora na like kugira ngo ujye wakira ibiganiro byacu bya buri munsi. Reka dukomeze n'amakuru yacu. Nkuko twari tumaze kubibabwira, umujyi wa Goma iturika rya bombe ryarashwe ku nkambi iz'impunzi ryakuruye ibibazo byinshi. Amahanga harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashinje u Rwanda kuba gufatanya na M23 gutera bombe mu nkambi y'impunzi mu gihe u Rwanda rwo rwabihakanye. Nyamara abaturage kuva ku munsi w'ejo bundi bo baravuga yuko ari bombe yaturutse mu gisirikari cya FARDC, ari nacyo gisirikari cya leta. Ni mu gihe nanone abarwanyi ba M23 bamwe mu bayobozi babo batangaje ko FARDC, Abazalendo na FDLR badashyira intwaro hasi mu masaha 72 baza kuba bajya gufata umujyi wa Goma. Nubwo bwose bavuze ibingibi, babivuze ku munsi w'ejo bavuze ko umujyi wa Goma rwose baza kuza kuwufata. Tubazira amasaha ku munsi w'ejo, amasaha 72 ashobora kuza kurangira ku munsi wa kabiri. Yego, kuko ni iminsi ngahe? Ni iminsi 3, iminsi 3 niba ntibeshye. Mu minsi 3 M23 kuko amasaha 28 ni umunsi umwe, amasaha 48 ni iminsi 2, amasaha iminsi 3 na amasaha 72. Yego, urumva rero kuva ku munsi w'ejo ku isabato kugeza ejo bundi ejo bundi kwa kabiri nibwo amasaha 78 azaba arangiye. Ni ukuvuga ngo rero M23 yo yavuze yuko rwose itazihanganira abakora amahano nk'ariya. Reka dutegereze iby'ayo masaha. Gusa Goma ntabwo bimeze neza. Ari gucura umugambi w'iki wo kuvuga ngo bagiye guteza akavuyo. Leta igiye guteza akavuyo mu mujyi wa Goma ngo ku buryo mu by'ukuri byanze bikunze muri Goma agomba kuba akavuyo bikazitirirwa umutwe wa M23. Ni ibintu rero bidasanzwe birimo gutegurwa n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yewe n'abayobozi baho.
Ikindi nanone M23 yamaze gutegura imodoka bakangurira impunzi ziri mu nkambi zitandukanye gutaha. Imodoka zimwe zageze hariya Ikibumba, aho bashishikariza abaturage cyangwa se impunzi ziri mu nkambi ya Kanyarucinya gutaha, bagataha iwabo ko babateguriye imodoka hariya Kibumba. Izindi mpunzi rero bateguriye imodoka ni impunzi ziri hariya ku Mugunga, nazo bamaze kuzitegurira imodoka. AFC ndabona ari itangazo rya Lawrence Kanyuka, yavuze ko AFC bar M23 bageneye ubutumwa aba ba deplace cyangwa se impunzi ziri mu nkambi zitandukanye mu mujyi wa Goma. Ibi bikaba byatangajwe na perezida wa M23, akaba ari n'umuhuzabikorwa wungirije wa AFC le camarade Bertrand Bisimwa. Akaba ahamagarira rero izi mpunzi gutahuka. Ubu ni ubuyobozi bwa AFC. Icyo bivuze ni iki? Nuko reka twumve iyi video uko byavuzwe. Wa Kongo bata ambayo ilituma mnakimbilia ndani ya makampi. Kweli vita sio vizuri, na ni vita ndio ilituma mnakimbia ndani ambapo makampi ambapo mnakuwa ndani sasa. Ninawapa pole kabisa. Hii vita ambayo inafanyika sio sisi kama M23 ambao tulianza, lakini ni DRC government, nikisema government ya Kongo, hao watu wa Kinshasa ambao wanaongozwa na bwana Tshisekedi ndio ambao walianza vita, na sisi tunakuwa tukijihami peke yake. Mimi ni kiongozi wa M23 ambao mnajua, ninaitwa Bertrand Bisimwa. Ninakuwa pia makamu wa AFC hiyo ambao mnasikia, Alliance Fleuve Congo, ambao inaongozwa na bwana Corneille Nangaa, ndio coordinateur wetu wa kisiasa, na bwana Jemadari Sultani Makenga ndio coordinator ambao anahusika na mambo ya kijeshi. Kwa niaba yao na kwa niaba ya chama chetu cha AFC na chama chetu cha M23, ninawataka kuwapatia hii message ili tuweze kusaidiana pamoja, tuone namna gani tunaweza tukamaliza shida hii. Ninawaomba leo muwe tayari kwa wale ambapo wanataka rudi nyumbani. Sisi kama AFC, sisi kama M23 tunakuwa tayari kwa leo kuwapokea. Na jana tulifata kilio chenyu, tulisikia namna gani wengi waliambia ulimwengu kama wanataka kurudi nyumbani. Sisi tuko tayari kuwapokea. Kuna kwa ambao wanarudi, tunawapokea kila mara. Lakini hii tunataka kuifanya iwe sawa message officiel yenye tunapatia raia yetu wenye wako tayari hivi, wako wanakaribishwa kurudi nyumbani. Tunaweka magari kwa wale ambao wanataka kurudi. Tunaweka magari hapo Kibumba, fasi ambapo tunaita Trois Antennes, na tunaweka ingine magari hapo fasi ambapo watu wanatokea wakati wanamaliza kutoka Sake kuingia Kimoka. Katikati hapo tunaweka pia magari zingine kwa wale ambao watapenda kuenda Masisi, alafu wachukue hiyo njia wafike hapo mwisho ya Sake, watakuta gari zinashimama hapo ziweze kuwapokea
na kuwarudisha nyumbani. Kwa wale ambao wanataka kurudilia eneo za Ruchuru na za Jiragongo, watakuta magari hapo Kibumba itawapokea na hiyo magari itawafikisha nyumbani mwao. Tunataka kuambia kwamba eneo ambao sisi tunakaba ambao tumekwisha kugomboa, kunakuwa ndani security kwa watu wote. Na watu ambao wanaishi mwa hizi eneo wanatembea usiku kama mchana. Kazi zimekwisha kuanza huku, kazi za shamba, watu wanalima shamba, watu wanafuga ngombe, watu wanaenda kusoko, wanafanya kazi zao hapo kwa soko, na wengine watoto wanaenda kwa shule bila kukue uziwizo hata umoja. Alafu tunakuwa na administration ambayo inasaidia watu kuweza kuwahudumia wakati wanakuwa na shida. Na kwa hiyo ndio tunawaomba murudi nyumbani, mutoke mwa hizo eneo ambazo hawa hizi group arme ambazo zinaitwa wazalendo na wengine hawa government jeshi ya Burundi, jeshi ya FRDC, wale mercenaries ambao wanakuwa hapo wanawaletea usalama mdogo. Na mnajua kwamba leo jeshi ya FRDC wanawatumikisha kama matekwa. Ni kusema kwa leo nyinyi ndio mnakuwa mnawa protect pali ya wao wawaletee usalama, nyinyi ndio mnaletea silaha zao usalama, ndio wanawatumikisha hivyo. Na ukaona ndani ya makampi kwenye mko wanaweka silaha hapo hapo karibu na makampi, ili wakati wanapiga huko sisi tukarudisha, maana yake tunaua raia. Naona ndio tunawaomba nyinyi mtoke hapo, muachiane na hao watu ambao wanatumikisha kama vile ngao ya kuweza kuprotect silaha zao, na hiyo sio halali na hiyo haikubaliwe kisheria. Tunawatumia hii message kuambia kwamba tuko tayari kuwapokea kila muda ambao mtataka kurudi, na magari zetu tunaziweka hapo zisaidie kila mkaaji ambaye iko tayari kurudi nyumbani. Basi tunawatakia kurudi njema kwetu nyumbani. Muje tujenge pamoja ili tuangalie namna gani tunaweza tukakomboa wengine ambao wako ndani ya shida kama hiyo ambao mnakuwa nayo. Basi iyo ni Bertrand Bisimwa, akaba umuhuzabikorwa wungirije wa AFC cyangwa se akaba umuyobozi wa M23. Uyu ni Bertrand Bisimwa. Yagarutse ku kuvuga yuko izi mpunzi zabaye imbohe. Kuba imbohe rero kwizi mpunzi akaba ari nayo mpamvu babakoresha mu bikorwa bitari byiza. Akaba yashishikarije izi mpunzi yuko zatahuka zikava mu mujyi wa Goma. Yagiye avuga yuko bagiye bashyira imodoka hirya no hino zo kubatwara, harimo iziri kuri Turazantene hariya muri teritwari ya Nyiragongo, hakaba iziri ahitwa mu Kimoka, akaba n'iziri ku muhanda werekeza Masisi kuri teritwari. Ni mu gihe M23 imaze gufata ibice byinshi bya teritwari ya Masisi na Ruchuru, yemwe bakaba ari kwerekeza no muri teritwari ya Karehe. Muri iki gihe bafite ubutaka butoya. Aha ni mu mujyi wa Goma. Ikindi mu mujyi wa Goma nanone mu byukuri abaturage barimo barataka, baravuga bati
ati noneho huzuye icyo bita bazalendo, abanyatura bose babaga iriya za Masisi, za Rubaya. Ku munsi w'ejo baraye bageze mu mujyi wa Goma, aho bamwe ari kuvuga bati nibyo bavuyeho basahuye byinshi, atariko mu minsi mikeya ubwo bari bube bamaze kurya ibyo basahuye bakaba bafite impungenge yuko mu by'ukuri byanze bikunze hashobora kubaho kujya gushakisha ibibatunga, dore ko bose bafite imbunda bazihawe. Mu mujyi wa Goma rero za nyatura zose mwarimo zabaga Matanda, zabaga mu Bihambwe, zabaga za Rubaya, zabaga Ingungu, bose bamaze kwisuka mu mujyi wa Goma. Aha, muri kare rero hakomeje kubera imirwano. Ubu dusa nk'abimutse, ntago tukivuga Masisi kuko M23 wenda aho itarafata mu minsi ishize bari hari za Gisuma, kugeza amagingo yangaya rero nabwo tukatuvuga tuti muri iri axe nta mirwano irimo kuhabera kuko bari hafi ya za Gatare. Ubu imirwano iri kubera muri Sud Kivu. Nibwo rero abanyatura bavuye muri kariya gace bamaze kwinjira mu mujyi wa Goma, ari impungenge yuko bashobora guteza umutekano muke. Bamwe mu baturage bakavuga bati nibashakisha uburyo babakura mu mujyi babajyana ku ijwi cyangwa bakabajyana aho M23 itarafata, abandi bakabajyana ku rugamba, abandi bakavuga bati rwose na ubundi ibintu ntago biri buze kuza kumera neza. Turacyari mu makuru yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari ibyagiye bivugwa cyane yuko Generali Majoro Mayanga Janvier ashobora kuba yarashwe akicwa. Aya makuru twagiye tubaza abantu batandukanye bo muri kiriya gihugu kandi bafite aho bahurira nawe yaduhakaniye, gusa ntabwo turamenya niba ari ibyo koko, gusa nibiza kuza kuba ari ibyo tukazabibagezaho ku munsi w'ejo mu biganiro by'ejo. Gusa nagiye mbaza abantu batandukanye barambwira bati ayo makuru ntago bayazi, hari n'abambwiye ko bagiye kubaza abayafite. Ngeze amagingo yanga ntago turabona amakuru ahamye. Muri Nyiragongo nta kibazo gihari kugeza amagingo yanga gusa uretse urwikekwe, kuko amakuru dufata neza dukurikira nuko hashobora gutegurwa ibyiciro by'ibitero bishobora kwibasira igihugu cy'u Rwanda. Iyo niyo makuru dufite, turimo gukura indani kuko hariya mu bayobozi ba FARDC ndetse n'abandi bayobozi batandukanye, harimo n'abacancuro bivugwamo na EAC, bikaba bivugwa yuko hashobora kuba ikibazo ikibazo cyo bashobora kuba bari mu mugambi mubisha wo gutera u Rwanda. Gusa ikiriho ntago turamenya niba ibyo ngibyo bizaba ryari cyangwa se niba bizaba, kuko hari igihe tuwenda dushobora kubivuga gutyo twabibwiwe ntibibe. Kugeza amagingo yangaya rero ngayo nguko ni gutyo bimeze mu mujyi wa Goma na Nyiragongo. Reka twimukire muri territoire ya Rucuru. Territoire ya Rucuru muri iki gihe bigoranye kubona amakuru y'Irwindi, gusa ari kuvugwa cyane ni muri territoire ya Masisi. Za Rwindi uretse wenda udutero twa hato na hato tugenda tuba, ariko nk'uyu munsi mperuka amakuru ya mu gitondo nta kibazo cyari gihari, uretse amakuru batubwiye yuko hari ibitero bito na bito bigenda biza bakaza mu kandi kanya bakagenda barasa cyangwa se n'udusheringi twa hato na hato. Aha, reka twinjire muri Masisi kuri ubu nta kibazo. Karehe ubu inkengero za Minova iragoswe. Minova ntirafatwa na M23 gusa iragoswe. Hari hategerejwe gufatwa kwa Bitonga ndetse na Kalungu. Sinzi niba mbivuze neza na Bitonga ndumva manza mbivuze neza. Nyuma yo gufata umusozi wa Rwangara, arabavuze ngo nabavuze nabi, Rwangara umusozi wa Rwangara. Nyuma yo kufata M23 yongeye gufata Kalungu na Bitonga. Ahangaha abantu bari
Minova ni ikibazo. Panike yo yatangiye already kuko gufata umusozi wa Kalungu na Bitonga, utu duce ko ari tubiri duteje impagarara kuri Minova. Ubu icyo bivuze ni ikintu kuvuga ngo Minova bamaze kuyigira gute, kuyikatinga cyangwa se kuyigota. Ni ukuvuga ngo abafite inzira nimwe, ni inzira yo guca hasi bakamanuka ku nkengero z'amazi, ariko nabwo bashaka M23 ntabwo yabahereza iyo nzira, oya ntabwo ishobora kubahereza iyo nzira, ariko nanone mu rwego rwo kureka bagahunga ishobora kubahereza inzira ikavuga iti gaho mugende. Ariko noneho umujyi wa Minova uri ku mazi, ruguru y'amazi, ntabwo uri ku mazi neza, uri ruguru y'amazi, ubu tayari wamaze kugira gute, wamaze gufatwa, wamaze kukatingwa. Kugeza magingo ya ngaya byo oya ntabwo wafashwe, reka nere kubeshya, ntabwo urafatwa, ahubwo bamaze kuwugota. Kugeza magingo ya ngaya mu kugota uyu mujyi abarimo niyo batanarwana M23, FARDC, ingabo z'u Burundi n'iki hariya byo ubwabo bashobora kuhikura. Reka tubibutse ko ngaha Bitonga ariho nako ariho ingabo z'u Burundi n'ingabo za FARDC n'aba FDLR, bose niho bajyaga babika ibikoresho babizamura iyo ruguru za Nyenyeri, bashakisha uburyo byagerayo bagakomeza urugamba. Magingo yangaya rero nuko bihagaze muri kariya gace ka Masisi. Mu mirwano yagiye iba uyu munsi ntabwo yari kanganye cyane, nta byari birenze, gusa ikiriho nuko imirwano yo irakomeje kandi irakomeye. Turacyari iyi ni Bingwa News TV, tubagezaho amakuru atandukanye y'ibiri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha, ngayo nguko rero, ngayo makuru ari hariya muri kariya gace. Gusa M23 nkuko bamwe bakomeje kugenda babivuga, ntago barafata Rumbishi n'Inumbi, ntago barahagera. Muri iki gitondo ni nabwo abazalendu benshi bavuye muri za Masisi bahagejeje inka basahuye, bagejeje inka hariya mu gace ka Numbi. Bivuze ko muri kariya gace biragoye, aracyari urugendo rurerure kugira ngo bagere hariya Inumbi na Rumbishi. Wenda ari Kamatareho byakumvikana na Rwangara. Rwangara nayo yarafashwe, ariko Numbi na Rumbishi ntabwo barahagera. Aha, ni ukuvuga ngo rero imirwano yo iracyakomeje aho muri teritwari ya Karehe. Ikiriho ako Gasake yo already yamaze gufatwa. Kugeza magingo yangaya rero ngo uduce twamaze gufatwa, ariko Gatare ho ntago harafatwa. Kugera kumanura Ibuguri M23 yagarutse inyuma, kugenda ukagera muri Rahungwe naho basa nkaho bagarutse inyuma. Wagenda za Cyangunga, za Cyangurube, za Gasheberi, za Rusheberi, za Rurambo, hose aho ngaho ntabwo harafatwa. Nuvuga ngo M23 muri iriya saidi ya za Kironko yabaye nk'igaruka inyuma, yambuka Rushoga igaruka inyuma. Ariko Gisuma barahari, Mema barahari, Bihambwe barahari, kuzamuka hejuru hafi ya za Kaniro barahari. Muri ibyo bice byose kugeza magingo yangaya barahari. Aha, icyo usabwa rero ni ugukora subscribe, ugakora share, ugakora na like kugira ngo ujye wakira ibiganiro byacu bya buri munsi. Ari nako tubabwira tuti gana societe ya Lomemo Tours and Transport. Mu by'ukuri urahasanga imodoka zo mu bwoko butandukanye, zirimo Toyota V8, urahasanga Toyota TXL. Muri Lomemo urahasanga nanone Toyota Van. Muri Lomemo urahasanga Toyota Coaster. Urahasanga zose zirakodeshwa yaba ku munsi umwe kugeza ku gihe ukeneye cyose. Urasanga yo Hyundai z'amoko yose. Urahasanga nanone muri Lomemo urahasanga
Mu by'ukuri ama-Hilux, Toyota Hilux n'izindi zitandukanye, dufite na za zindi za Safari Cars, zimwe zitwara ba mukerarugendo. Mu by'ukuri rero nanone turabatembereza muri za parike, wowe ufite abana muri vakanse rwose, ejo bundi muri vakanse, fata abana mutembere, mufata imodoka muri Lomemo. Ndi kubona hano Ella ari kumbwira ngo sawa, na Erika bari kumbwira ngo sawa, nibo batekinisiye mfite hano bari kumbwira ngo sawa. Ubona abana rero urumva yuko bari bishimiye, bo bageze za Gishwati, barahageze za hose. Nawe rero reka muri vakanse tuzategura urugendo rw'abana rwose n'ababyeyi bagende bajye gusura ibice bitandukanye, ba mukerarugendo muri parike y'Akagera, muri parike ya Gishwati, muri parike zitandukanye hirya no hino mu gihugu hose turahagera. Aho ni Lomemo Tours and Transport. Nanone apartema rero, mu ma-apartema atandukanye rwose turi tayari kubakira, aho wagera hose haba mu gihugu hose, Lomemo Tours and Transport rwose barakwakira nta kibazo kandi ku giciro gito. Ukeneye rero ibindi bisobanuro, muri Lomemo Tours and Transport, wajya kuri website yacu ariyo akadomo Lomemo Tours cyangwa se .com, nayo ngiye kubivuga mu cyongereza .com. Nanone ushobora kujya kuri Instagram ni Lomemo Tours 7. Kuri email address ni info@lomemotours.com. Telefone ni na kanyenyeri, nako na kamenyetso ko guteranya 250 78 26 79 26 07 ni akamenyetso ko guteranya 250 78 26 07 93. Indi nimero na kamenyetso ko guteranya 250 78 15 11 54 ari nako wagana ivuriro Prime Herbal Clinic, aho ushobora gusanga imiti rwose avura uburwayi urwaye. Ni imiti ikomoka ku mugabane wa Aziya, ni ya miti y'ibimera itavangiye, iri naturel, ushobora kuyisanga hirya no hino, nako yaturutse mu bihugu bya Malaysia, Ubuhinde, Ubushinwa ndetse na Philippines. Nuvuga ngo iyi miti ivura indwara zitandukanye, harimo diabete, umuvuduko w'amaraso, y'amabanga y'abashakanye, ibintu byinshi cyane, za amibe, za prostate, byose. Ukeneye ibindi bisobanuro rero, dukorera hariya mu mujyi wa Rubavu, ahitwa ku madepo cyangwa se mu makoro, ahantu hari arete. Utera amaso hakurya kuri etage urasanga ibyapa byanditseho Prime Herbal Clinic kwa muganga Adamasi. Telefone ni 0788 ari nako remittance.com, ni urubuga ushobora kuguriraho umuriro w'amashanyarazi wibereye muri Amerika, airtime, abonema ya televiziyo cyangwa se ya Star Time, abonema Star Time ushyira muri televiziyo, noneho ugashyiramo nanone nari umukobwa uri kumbwira ngo abonema yarashize, ubwo nanjye ndahita ngurira kuri remittance.com. Ushobora kwishyura n'imisoro ya Rwanda Revenue nta kibazo ufite aho buri hose mu gihugu, upfa kuba ufite Visa card na Smart card. Ibindi bisobanuro urabona hano twanditse nimero za telefone munsi yaho, niho iyo link ushobora gusoma nako guklika, asigaye ukigurira ibyo byose. Reka twakire mugenzi wacu Magarambe Theodore hamwe na Jire, asigaye turaza kugaruka nyuma batugeze amakuru yo muri site. Yes, Jire, mwiriwe? Mwiriwe, monsieur journaliste. Urakoze cyane Jire, tubifurije weekend nziza.
namwe merci beaucoup. Okay, ndagira ngo muri rusange utugezeho update zo muri Sud Kivu uyu munsi bihagaze bite? Umunsi bihagaze neza, gusa hari imvura nyinshi cyane aha mu gishitingi, indi sinzi ko tuzibuza kumvikana kunyumva neza. Ndakumva neza cyane, birasaba ko twongera akajwi. Nukongeraho akajwi. Sud Kivu muri rusange abantu baraho, nubwo nta ntambara twavuga ihari kuri uyu munsi, ariko irimo iracurwa, irategurwa. Ndetse uko amakuru dufite izaba ari intambara iruta izindi zose, kuko ni intambara igiye guhuza ibihugu ndetse n'amagurupe. Uko tumaze iminsi tubibabwira, ingabo z'u Burundi zongeye kwambutsa abantu benshi cyane kuva ejo na gatanu, ndetse n'uyu munsi n'iposho hambutse amakamyo agera ku 12 y'abasirikare, amwe ari mu Kamanyura, ayandi yakomeje. Twaherutse yageze muri Ngomo, yageze Kamanyura, baravuga ko ashobora kuopera muri Haut Plateau na Moyen Plateau ya Uvira. Yego. Mbere yaho hari haje nanone igrupe zibanziriza abasirikare zije gukora icyo bita reke cyangwa se gutata aho bazanyura, ariko umugambi ngo akaba ari kurasa turwane. Ariko usibye izo ngizo z'Abarundi, akarere muri rusange, duhereye za Gasha, Rurambo yose, Butavi, Gashama, Gashararo, Kwiremezo, Kwitara, Nyarurambi, ukajabuka Kanani, mu Bijojwe mu Magandi no kuri Kadezi, ukambuka za Bitugusa, ukamanuka Gitoga niyo yabaye indiri ntikigerwamo, ni ya PNRD, Mayimayi, Abarundi, ndetse na Gumino. Ako kantu ka Gumino ndazagarukaho nyuma. Ni akantu abantu basigaye bagiraho conclusion bakita groupe, ariko si groupe, ni abantu bita abagayida, abantu bayobora ingabo z'u Burundi icyo babereyeho. Nganumva bamwe bita uwitwa Nyamusaraba ngo ni kolonere. Ntabwo ari kolonere, ni ba bantu b'abashorezi bita abagayida Abarundi barekeye kugira ngo bazabafasha kuzamura abantu babo. Nk'abari bacunga ingagi. Ni nk'abari bacunga ingagi baza bajana abatwisi. We aho bitandukaniye nuko bazajana abarwanyi baza kurasa abantu. Abagizi bana abandi binjiza amadevize bateza igihugu imbere, ariko bakaza kugisambura. Iyo groupe bakunze kwita Gumino, nibwo tugomba gukura abantu mu mitwe. Iyo Gumino nta Gumino haba. Ndanumva na bamwe bavuga ngo twirwane yacitsemo, twirwaneho yacitsemo, ngo hariho Gumino, ngo oya na kagurupe k'abagayida Abarundi bishiriyeho katabaho, ko kuja gusenya gusa hariya babahaye udufaranga ko kugira ngo baramuke. Naringuze aho mu Gitoga, kazabuka mu Gitembe, Marungu, Murambi, Gahororo yose muri rusange, iriya mihana yaho Mugono, Kahunzwe, Kageregere, ndetse ugafata za Nyankware kugera mu bice za Masango, ugakomeza mucyo hagati cyangwa se kundondo z'Uvira, Muramvya, Kumugeti, Masata, ugakomeza za Bijabo, ukinjira muri Minembwe yose muri rusange. Ni amahoro, ndetse ukitana Bigogobogo, umanutse muri Uvira niho hari umutekano muke. Minsi ishize wigeze kumva Revera Pasteur, umuhungu wa representant legal Rugita, bari bashimuse n'umugore we umuzungukazi w'umufaransa. Bene wabo bari bamushimuse, ariko
icyo ni igikorwa nacyo tugomba gushimira kuko bahora bashimuta abanyamurenge ntihagire uvuga ntihagire ubumbura n'akantu. ejo bundi twabonye bamushimuta isi yose irahaguruka bikagaragara ko hariho inegalite sociale, ariko rero byagaragarije abapfurero ko byose bishoboka. ahubwo yaba abamayimayi twakabamenye ngo tubashimire kuko nibo bakora akazi neza. ubyita inegalite sociale ariko nyita ko ari jenoside yateguwe masakre. umwe arafunguwe ndetse bari bagiye gukora imyigaragambyo mu mujyi wa Uvira ubanza yaburijwemo. bahamagaye rero abavira n'abandi bose batuye mu mujyi wa Uvira ko bagomba gukora imyigaragambyo ngo bamagana biriya byakorewe Ruhigita, mu gihe abanyamurenge barenga 13 mu gihe cy'amezi 9 bose bashimuswe ntiyagire igikorwa. ni inegalite cyangwa ubona ari umugambi wo kurimbura no gusenya no kumenesha? impamvu navuze ngo nze nabishimye ni ukubera ko nabo babona ko bishoboka. uribuka ko Bwegera na Mutarure byari bituwe ariko byasenywe n'ubwo bushimusi. ibintu bari barapanze bakaza bagatwara 3 4 byari biherutse ku Bwegera, noneho batwayemo abana b'umugabo witwa Ngirabakunzi, harimo akana k'imyaka 3 n'akandi 9 sijene metrompa. utekereza nk'icyo gikorwa umwana w'imyaka 3 umushimuse ngo niki yakoza iki mu bikorwa. ubu ngubu Mutarure na Bwegera zarasenyutse, abapfurero noneho baricuye nabo kubera ko bafashe mwene wabo. reka turebe ko ejo bundi nibasubira gushimuta umunyamurenge iyo myigaragambyo twizere neza ko bazayikora. unyemere mbere ko dukomeza tumaze tugaruke kuri aba barundi bambukiye he, bazamukiye he, bagiye he? abarundi nk'uko ubizi kuva mu 2021 basanzwe bajabuka, barajabutse bashorewe n'uwitwa Rufora barengera i Gahororo. nibo bagize uruhare mu gusenya Gahororo. nyuma mu 2022 nanone muri 2022 hazamuka izindi force bise bilaterali zo zaje ku mugaragaro ja Ruberizi. General Yaze Filemo uri ufunzwe niwe wazakiriye, murazibuka. arazizamura, izo zituye officiel ku Ndondo, ziba mu Gitoga, hari n'akandi gaposition kaba mu Gifuni, akaba akandi kaba ku Muramza, Magunda, Bijombo, Kamombo ndetse na Minembwe. abo ngabo biyita bilaterale. nyuma y'ubwo ntibyahagaritse nanone babandi bazabambuka baciye muri Rusizi mu mato. abo ngabo nibo hariho bamwe nanone nsubiye inyuma gato haje kwambuka abandi abo nyine ba bilaterale bagiye muri Esenako baja muri Nord Kivu. abo nyuma ya kwinjira abandi mu buryo bwa kibandi banyuze muri Rusizi ngo bagiye gusenya akarere k'iwacu, bagenda mu bice bitatu. nshobora gusobanura abagenda bagiye gusenya twirwaneho bayiziza ngo ifatanya n'u Rwanda ndetse na M23. akaba abandi bambuka ngo baje gucunga imipaka yabo uko Rusizi igenda uhereye Uvira, Kahuizi, Kiriba, Runingu, Biriba, Sange, Nyakabere, Mutarure, Rubirizi, Gitemesho, Bwegera na Ruvunge, ugakomeza Katogota ndetse na Kamanyola ko uba winjiye muri Walungu. noneho bakahita abandi bakomeza berekezi ya ruguru kuramforsa kurwanya M23 bari muri mukumva ngo baguye hariya. ndetse biravugwa ko ejo mu mirwano y'ejo muri Nord Kivu hafashwemo umujenerali w'abarundi
yego nubwo buryo bagendamo nico iyo niyo mission yabo ibibajanye ariko bitabujijwe kuvugwa ko iyo mission irazwi n'amafaranga guverinoma ya Kinshasa itanga yahaye ndayishimiye neza bizeye ko atari leta yabo kuko ntabageraho ibintu bagira amakope yabo entre kuko bibaye ari guverinoma y'u Burundi yose ntishobora kwinjira muri kiriya kintu ngo baje gupfusha abana muri Nord Kivu mu gihe yarangiye. Mwakomoje ku bijyanye na Gumino wavuze ko itakibaho ariko urangiza uvuga amwe mu mahirema yabo ngo abitwa abanyamusaraba n'abo bitwa ba Fureko hari amakuru dufite ko baba bakoreshwa n'uwitwa Tawimbi kugira ngo ugaragaze ko kiriho binavuga ko ashobora kuba yinjiye ngo mu bantu bita bamwe mu bayumbe bari mu bice bitandukanye bakoranye n'uwitwa Munigantama kugira ngo bacemo abayumbe bigarurire bamwe mu basore b'abashomeri bakaba udufaranga. Ayo makuru mwaba muyazi? Gumino birazwi neza ntabwo ari amakuru yo gushakisha ko wari uyikuriye yari uwo wita Tawimbi. Tawimbi aza kurekiritwa na Kabila mu gihe yagaragazaga plan ngo ko ashobora gufata Kigali mu minsi 15. Iyo plan baramuhamagaza bamujana i Kinshasa ngo aje kuyerekana uburyo azafata i Kigali. Ariko tubibutse neza ko uyu Tawimbi sekuru ngo yigeze kuvuga ngo nubwo ari Imana ngo ariko nawe yona yuzwa kurema umuntu umeze nka Tawimbi. Donc kuvuga ko atahaba ngo abantu bazavuga Tawimbi nuko batamuzi. Ati ntabwo ndi Imana ariko kurema umuntu nka Tawimbi ntibizona. Ni umuntu utabaho ari Kinshasa yamaze imyaka myinshi kuri hoteli sinzi ko akiyibaho ashaka gukoreshwa ariko basanga nyine nta fatika nta izavuga nika kwa kundi kumusazi kabiri yafashe nawe azavuga ngo niba arafisa rimwe ngo araba yafashe Kigali ngo ari yuzuza perezida w'u Rwanda Rushamba. Ariko tukabona imijyi iri kwiragwa buri munsi atabashe kurekipera na hamwe. Tawimbi rero uwo nguwo niwe umanitira bariya bahungu narinvuze Nyamusaraba Fureko n'abana usanga ari batanu basigaranye kuko bose ari barindwi nibo nise baherekeza abarundi ntabwo ari groupe ntabwo ari umutwe n'abantu b'abagayi mu Cyongereza baherekeza abarundi babafatirita mu kwambuka Rusizi babazamura imisozi y'iwacu kuja kwica bene wabo. Hanyuma rero ibyo warukomeje ko bakorana nabo ba Munigantama. Sintekereza ko ari nagira ngo nsobanure ikintu kimwe hano abantu bisobanukirwe neza. Bari abantu bazaba bihemba n'abantu buri groupe igomba kuzivugwa mu izina ryayo. Kagumino ntako nabaherekeza abarundi uriya Munigantama nawe ni uwundi muntu ufite ikintu ko kurindagira nyuma yaho afungiwe na General Masunzu cyaka yamufungura akaba yaracanganyitse akaba ashaka ngo kumukorera ariko atamukoresha. Wabwiye ubona ibiterane yakoze ejo bundi hariya muri Norvege twamubonye ari we wenyine uri umundagira ngo nta mwitabiriye. Intambisho bafite n'abantu baba bashaka gusa umuntu uja kuvuga ngo ameze nka Yuda Iskariote ngo Diyopa nawe atagize icyo akora ngo reka ahubwo azogambanira ubwoko. Tuziko kuri iki kiganiro narakibonye ntaho bihuriye n'umuntu warindagira aho ngaho. Hanyuma hari amakuru yandi twabonye ko nyuma y'intambara yabereye Inganji imaze hafi icyumweru n'igice cyangwa ibyumweru bibiri hagati ya Mayimayi ya Kutumba na Biroze Bishambuke ndetse n'iyari imaze iminsi ibera mu Gitumba hamwe n'iyindi yashamiranyije
CNLD mu gace ka Hewabora ngo baba barahujwe n'abasaje, barababwira ngo ahubwo ngo bagende bazamuke baje mu bice byo mu nkengero za Minembwe batere twirwaneho. Ibyo waba ubizi? aya makuru turayafite. Urabona groupe za mayimayi nyinshi ziri muri zone ya Fizi na Mwenga ubu ngubu zari zaritabiriye ibiganiro by'amahoro, kuko bamwe benshi muri bo twasinye desaccord za non agression ko batagomba gutera abacu, natwe ko twe ntabwo tubatera, turareplika gusa niyo baramutse baje kwiba amatungo kugasigaye nibwo tubakurikira. Ibyo bintu bisa n'ibigezweho, abitwa ba Mutetezi Bukila Ebola ibyo ntabyo bakirimo, na parti we yitwa FPDC. Hanyuma mayimayi biloze bishambuke ya FABB donc abo ngabo ntibakiri muri ibyo bintu. Noneho aho bibereye Yakutumba yaje kwisanga asanga yatakaye ari ubwo ifite ibintu byo kurwana, nibwo yihuje n'izo CNLD baja gutera abo ngabo batakikeneye gutera abanyamurenge. Haba intambara nyinshi cyane, ndetse abo ngabo biyongoye ku babo babashe kunetraliza Yakutumba na ziriya CNLD zikwira imishwaro. Ariko Butwa Hamadi waracari Hewabora, Rukundo Theophile nawe ari za Kirembe iyo ngiyo. Ubu ngubu imirwano ntiherutse, ariko nko mu minsi itatu ishize bari bakirwana. Ndabona aho ndi hari imvura nyinshi, yego, ariko wenda tugana ku musozo nakubaza ikibazo gikomeye. Ejo bundi Bintu Keita uhagarariye umuryango wa bumwe bwa umuryango w'abibumbye UN muri MONUSCO yatangaje ko ingabo zose za MONUSCO zigiye kuva muri Sud Kivu ndetse na Minembwe irimo Mikenge n'ahandi hose. Amakuru twafashe nubwo babonye FARDC bashobora kubashira amayimayi za Mikenge n'ahandi, mwabyakiriye mute? Twebwe muri kano gace duherereye n'umwaka wacu mu Minembwe, iyo MONUSCO ntacyo yari itumariye. Yego, ntituzi ko inahaba, ahubwo yaratinze kugenda. Naho kuvuga ngo aho zari ziri cyangwa se mayimayi kuzikoinga hariya bakazizana mu birindiro, sinzi uzazizana uwo ari we. Mwakwegera mikoro, turi mu mvura. Ndavuga izo mayimayi wari uvuze kuzideployinga na MONUSCO, navuze ngo yaratinze. Izo mayimayi nta wazideployinga. Niba ari guverinoma ishaka kuzideployinga, twirwaneho idahari, tuzirwanaho nk'uko twaza twirwanaho. Niba ari mayimayi zijyana kure zo kwa Yakutumba na CNLD bari hamwe, ibyo ntibizokunda. Keretse wenda ari izi mayimayi twagiranye amasezerano bakaza mu buryo bw'amasezerano, ariko baje ku buryo bw'imbaraga n'ubundi tuzabikora uko dusanzwe tubikora, twirwanaho. Dusoza, hari amakuru y'iri umunsi akomeye muri Sud Kivu nuko mwahawe guverineri mushya, mwamwakiriye mute? Uwo guverineri mushya zateye impaka ndende hagati y'amoko atuwe muri Sud Kivu, cyane cyane amoko y'Abarega, Abafurero n'Ababembe n'ariya yandi, bavuga bati eske yabaye Rwayome guverinoma buri gihe ihora ituzanya umushi. Hariho umwuka mubi ku buryo banditse n'amabarwa menshi, gusa nyine ibyo Kinshasa yakoze ntawabivuguruza, babikoze ku mbaraga, ariko ubushake bw'abaturage yifuzaga ko haba changement ndetse hakazoza hatorwa guverineri bishingiye ku baturage uwo bihitiyemo. Sawa Jire, reka tuzaganire ejo kubera imvura. Imana igumugisha, murakoze cyane. Nawe namwijoro riza.
barakoze Magarambe na Jile, murakoze cyane mu by'ukuri kutugezaho amakuru yo muri Sida n'ikiganiro cyiza cyane kijyanye n'ibya politike yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka tubashimire rero nshuti bakunzi bacu kandi tubabwira tuti amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Nshimira mwe mwakomeje kudukurikirana, mukomeje nanone kudukurikira mudahwema. Nshimira Magarambe Theodore na Jile, nshimira Ella na Erika bari ku buhanga bw'ibyuma, nibo ba cameraman. Reka mbashimire, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Icyo sabwa no gukora subscribe, ugakora share, ugakora like kugira ngo ujye wakira ibiganiro byacu bya buri munsi. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, murakoze.